Hey everyone, welcome back to EdTool. Today we've got a packed episode filled with the latest news and updates. We'll be covering a variety of topics, so stay tuned. Don't forget to hit that subscribe button for more informative content. Like, share, and leave your thoughts in the comments below. Let's dive in.
E che ci mangiamo oggi? Possiamo scegliere solo una cosa. Questo è uno dei ristoranti più tipici di Massaua. Fanno semplicemente pesce e pane. Andiamo a vedere. Il proprietario è una vera celebrità. Dopo aver scelto il pesce, lo insaporisce con il berbere. Viene cucinato alla yemenita nel tipico forno tandoori. Il pesce viene appoggiato sui carboni ardenti, mentre il pane viene cotto sulle pareti del forno. E direi che non ci resta che assaggiarlo. Si mangia all'aperto e quel pane indimenticabile. Sembra davvero delizioso e la cosa divertente è che si mangia rigorosamente solo con le mani. فيها شبنا ولد كريت مدرنا ساتهم ساتنا غسلنا من العلم لسما لجاربنا عاي علوم حنا دي بعسرو من حد بلا بحر لمدنا المقراب حنا دي بلا بحرو من العلم لسما لجاربنا عاي علوم حنا دي من حسب لبحر لمدنا المقرات ندي لبحرو وبر لمدنا مفتونا دا بر لمدنا مفتونا دا شافا من دخل